आकाशवाणी इम्फाल नोलिनी देवीना पाउ पजरी अहनबदा मरु ओइबा पाउ राज्य की मंत्रिमंडल की मिफमना मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 6 अमेंडमेंट बिल 2020 पुथोकपदा अयाबा पीखरे सिक्योरिटी फोर्स की अपुनबा कांगबुना ngarang चुराचानपुर जिला की मफम अनिदा थिहुंबगी थबक जथबदा यामलबा खुजुखुलाइसिंग फगतखरे अमसुंग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 130 सुबह मन की बात पुनिंग की वा ngasi ayu pung 11 da आकाशवाणी की थोंगदा संदोकनी राज्य की मंत्रिमंडल की मिफमना लागलिबा फेब्रुवारी 9 की हौगदौरिबा मणिपुर विधानसभा की मिफमदा मणिपुर गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स 6 अमेंडमेंट बिल 2020 पुथोकपदा अयाबा पीखरे मुख्यमंत्री नोंगथोंबम बिरेना सभापति ओइतुना ngarang mahaki secretary da pangthokpa mifam aduda विधानसभा मिफम दा पुथोकदौरिबा बजेट कमरी लेनबा वाफमसिंग खनकी मिफम अदुगा मरी लेनना पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा आईपीआर मंत्री डॉक्टर सापम रंजन हाई मंत्रिमंडल की मिफम अतुना सुप्रीम कोर्ट की अथंग मतुंग इना सेकेंड नेशनल जुडिशियल पे कमीशन चना हनबा वाफम पुकट पदसु अयाबा पीखी डॉक्टर रंजन हाई कोर्ट लेरिबा विचार सिंह इंग्लिश तगी मणिपुरी दा हाइबदी मितै मयेक नत्रगा रोमान स्क्रिप्ट दा हंदोकपा यानबगीदमक रजिस्टर ट्रांसलेशन विंग अमसुंग जूनियर ग्रेड ट्रांसलेटर अहुम थबक हापनबा मंत्रिमंडल ना अयाबा पीखी मंत्री ने हाई भारत पुंबदा चनबगुम राज्य असिदसु दरकार की मतुंग इना ऑटोमेटिव टेस्टिंग सेंटर अमा थमनबगीदमक लम लौसिनबा वारेप लौरे मांगना हाई अतई राज्य सिंगदा चनबा होनबदा पोल्यूशन की सर्टिफिकेट याउद्रबदी गाड़ी चथोक चसिन तौबा यादबा अदु याहनबगीदमक ऑटोमेटिव टेस्टिंग अमा इम्फाल इस थमनबा वारेप लौरे मसिगीदमक लम एकड़ 3.33 लौदुना लुपा कोटी अमा लाख यांखैनी थोइ लिसिंग अमा चाटो कुंत्रा काइथोकपा हाइना यारे राज्य पुलिस समिति असम राइफल्स की अपुनबा कांगबुना ngarang चुराचानपुर जिला की टोंगान टोंगान मफम अनिदा थिहुंबगी थबक जथबदा यामलबा खुजुखुलाइसिंग फगतखरे पुलिस की पाउनहाई अकगनबा पाउ अमा फंगबदगी चुराचानपुर की मोलजांगदा हेंगना पुलिस के पर्सनल सिंग याउना सिक्योरिटी की अपुनबा कांगबुना थिहुंबगी थबक जथखी मदुदा टोंगान टोंगान मखल की खुलाइसिंग फगतपा ngamखी मदुदा 303 राइफल अमा मैगजीन का लोइनबा 9mm पिस्तौल अमा 12mm की सिंगल वेरियल नोंमै निपान मैगजीन का लोइनबा .22 की पिस्तौल अमा मैगजीन का लोइनबा 9mm की कार्बाइन मशीन गन अमा जेलेटिन स्टिक 7.62 की मरु यांखैनी थोइ अमदी आइकॉम रेडियो सेट अमा फंखी जिला असिगी दंपी डिस्क की अकोइपा मफम सिंगदसु सिक्योरिटी फोर्स न थियुंबगी थबक जथबदा मखल कयागी कुलाइसिंग फंखी कुलाइसिंग अदुगी मनुंगदा मैगजीन का लोइनबा 7.62 mm की सेमी ऑटोमेटिक राइफल अमा कापयारी मरुकुन लॉन्ग रेंज हेवी कैलिबर की मरु तरा सिंगल बैरल राइफल अमा मरु अहुम हेवी मोटर अमा याउना कुजु कलाई कया फंखी हरी राज्य सरकार ने लमदम मसीदा शांति पुरकनबा पाइखलिबा थबकसिंग कुपना येंगछिली हाइना राज्य की होम डिपार्टमेंट ने थोकपा जेरोल अमना हाइदी जेरोल असिना हाई थाजी की 15 दा अरानबा पाउ संदोरकपदगी चुराचानपुर दा मियामना डीसी ऑफिस अमदी एसपी ऑफिस दा थमजिनदुना अमांगता थोकनखी मदुगी मखा तारकपदा कोकी जो फुरुप की अपुनबा लुप अमनी हारिबा इंडिजिनस ट्राइबल लीडर्स फोरम ना जिला अदुगी डीसी अमदी एसपी दा जिला अदु थादोकतुना चटनबा वाफम थमलखी अदुमैनमक जिला असिगी डीसी अमदी एसपी ना सोक्थबा नाइदना इरांग असिना सोखलबा मियोइसिंगी याइफै थौरांगसिंग लेप्तना पाइखटली ममांग सही की मे अहुमदगी जाथारकलिबा इरांग असिगी लुरबा तानफम कयादा ऑफिसर की ऑफिशियल सिंगना लांजेना दुना रिलीफ कैंप ता लैरिबा मियोइसिंगी तंगाइ फदबा पोलमसिंग मतम चाना पंगनबा होनरी इरांग असिदा मंगता थोखरबा अमदी मांगखरबा जे सांग पुमनमक नौना सेमगनबा सरकारना थबक पाइखटपा होख्रे मखाता नमियामना लमदम असिदा शांति पुरकनबा होनबा अमदी अवाब नंगलबा मियोइसिंगदा मतेंग पांगनबा होनबदा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सिंगना पाइखलकपा थबक थौरम सिंगदा सगोटपियो हाइदी ताबिरिबा पावसी आकाशवाणी इम्फालदगिनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 130 सुबह मन की बात पुगनी की वा ngasi ayu pung 13 da आकाशवाणी की थोंगदा संदोकनी मसी हेक लोइबगा प्रधानमंत्री की वारोल की मणिपुरी वाहनथोक संदोकतुना तहनगनी मसी नुमिदांग पुंग 9 दसु अमुकना संदोकनी तरुमसी एलआरएस आकाशवाणी सुरजानपुर दसु संदोकनी डायलेक्ट लोन चिंगदना हायेंग संदोकनी
Assam Sarkar na Assam Muslim Marriage and Divorce Registration Act 1955 semdoknaba Raijagi Mantri Mandal na warip lawre. Guwahati da ngarang Raijagi Mantri Mandal gi mifam loiraba tungda Assam ki Tourism Mantri Jayanta Mala Barua na hai ek asi chanarba matungda Muslim Marriage Registration natraga Divorce Registration ek asigi khutang da tawba yararoi. Muslim Marriage Register tawnabagidamak makhoida rehabilitation gi senpham oina Assam Sarkar na lupa lakh ani pigani hairi. Social media da thagatpa warol amada Mukhyamantri Himanta Biswa Sharma na hai matam kuinatagi chanaraklaba Assam Muslim Marriage and Divorce Registration Act semdoknaba Raijagi Mantri Mandalna chingthaningai oiba wari amalobani. Mangna hai ek asida luhonggadawriba nupa natraga nupi aduna luhongbagi sahi 19 amasung 12 sudrabasu marriage registration tawba yahangadawri. Raijagi Mantri Mandal na Assam Official Language Amendment Bill 2023 ayaba pibaga loinana Raijagi Jila Mari Kasar Karimganj Hailakandi amasung Hojaida Manipuri lonbo Associate Official Language oina khanglagani. Bill asina Assam Official Language Act 1955 gi mahut chinnaba prastab tawri. Kendra na haidi IPC, CRPC amasung Evidence Act gi mahut chingadaba anoba criminal law hum sahi asigi July amadagi satnaba huragani. Kendra gi Griha Mantralay na ngarang thokiba Gazette notification amagi matung ina Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita 1962, Bharatiya Nyay Sanhita 1962 amasung Bharatiya Sakshiya Abhiniyam 1962 July amadagi satnaba huragani. Criminal Justice Bill ahumasi mamang sahigi December da sangsad na pass tawkibani. Bill ahumasina Indian Penal Code 1954, Code of Criminal Procedure 1954 amasung Indian Evidence Act 1954 gi mahut chilagani. Ngasi phongba pauches ngi maruiba pausing gi dama hojek mangsata bam Premananda leire. Premananda Thagatsari nolini ngasi phongba pauches singda Assembly da puthokadaba agenda sing State Cabinet na khanakre. Assam ki Cabinet na State adugi District Mari da Manipuri lolbu Associate Official Language oihankre. Sakhangdaba sing na office ahumai tharamle paumi ama phurumle habe pauna maruiba pausing oiri. Sanga Express English da Assembly da puthokadaba agenda sing State Cabinet na khanakre habe pauna ahanba headline tawri. Pawasi Manipur Mail Naharol gi thaudang Manipur News Infal Free Press Sana Leibak Sanga Express Manipuri amadi Huelan Pawda su ahanba lamai da fongle. Manipur Mail da Officing mai tharamba amadi mahiroi ama leikidabagi thodok adubu civil society organization singna yaningda phongdor buli haiba paw ahan headline oi pawasi ayam pawse singda su ahan lamai da phongli narol gi thodang da haukiba ahingda UCM gi office yauna lupkya gi office mai thaduna amanga ta thokhalam le haiba pawna ahan headline tawri malem gi thakta sengot ka dawriba Imphal ring road na semilon da fagathan gani haiba paw amasu ahan lamai da phongli HL Express da Manipur High Court ki judgment sing Manipuri mayekta ithoknaba State Cabinet na warib lokre haiba pauna ahanba headline oiri. Manipuri lol Assam ki District Mari da Associate Official Language oihankre haiba paw ahanba lamai da phongli. Pawasi Manipur News amadi pongnafam pawche da su ahanba lamai da headline tawri. Sana Leibak da angang yamna pokhau dagadi malemdagi maitei mut khargani haiba pauna anisuba headline tawri. Sanga Express Manipuri da mori da crore kayagi drug sing fagat khre lupa lakh tare longi kani fagatuna mangan kre haiba pauna ahanba headline tawri. Imphal ring road na miyam da chauna kana pirgani haiba Chief Engineer Joy Kumar gi wafam anchor kalam da phongli. Ring road ki pawasi People's Chronicle da ahanba headline tawduna phongli. People's Chronicle da Jennings Pulmonary Medicine gi Super Speciality Unit hangdoknaba Cabinet na ayaba pikre haiba pauna anisuba headline tawri. Churachandpur Jilla da thokiba thodok mari leinana official nipan suspend thokre haiba paw amasu pawsi asigi ahanba lamai da phongli. Settlement ki officer ama office tagi pharga pukre haiba paw amasu huyanlan pawgi ahamba lamai da phongba thengari nolini. Thagatsari Premananda aroibada maruiba paw amukana Raijagi Mantri Mandal gi mifamna Manipur Goods and Services Tax 6 Amendment Bill 2023 puthokpada ayaba pikre. Security Force ki apunba kangbuna ngarang Churachandpur Jilla ki mafam anida thihumba ki thabak sathabada yamlaba khujukulai sing phagatkre amasung Pradhanmantri Narendra Modi ki 113 suba Man ki Baat pungning ki wa ngasi ayu pung 12 da Akashvani ki thongda sandokani Paulo jare